Salut Torol, Sawadika! marement chiwas neke poussu beaji. C'est superag, meus rand kinnik de ur sekret kegin, evit lakat blaz vro abel en o kegin da la rede bro Thaïlande. Evit se evo red kaut pastes curry melen, sais-tu, ar pastes egise, kavet ve e stalioù azian un tammig e peupler, hag an ar pastesman meus gret wokat haricot glace. Aneuhe, evit ar rekipement meus implijet haricot glaz, chalotes, kinien fritet, ya, pa friton kinien e ran a walar evit ur podad, me eve just neke da ober evit ar rekipement, a pastes curry melen. Setu, mesket ve tout an tra e barz ur wok, pe e barz ur belon, me meus treo, a setu tout, presteo. Implijout a ran ar pastes curry melen, pegur neke re bimantet, ar re al a zo kalz skrinfor, hag war ar podad evo kavet ur rikipe gant les koko, li poustre ie ma peus ran, tañva gant les koko a kik. Ken a vo!